Ban pensau thu ya ki nong shong shnong ban pendan kam ya ki kor ki bor ka juk mentane technology hakabaya dei bat ka rukam pelang ne kin show pisa ka Meghalaya State Rural Livelihood Society DDMU West Jaintia Hills District ringkat ka jinga trailang katanat puli economics jongka Thomas Jones Sinat College Jowai kila pelong ya ka awareness program halor ka financial literacy campaign for promoting digital finance hamumulang mo benna point yalong hakas ngibalang Kakong Adakar nong hikai Thomas Jones Sinat College ha ka jingkran lam khmat kalaong ka jingthmu jong kani ka jingalang kalong ban pensha ye ki nong song snong ban pendan kam ye ki kor keyboard ka juk start menta ha kalyang kapisa tingka namar buan na padeng ki nong song snong ki duna ki jingtip shaphang ka finance literacy ne ka jingtip ha kalyang kapisa tingka nalor kata Kani ka jingalang kanyarap ru ya ki samla puli bakin yo ka jing start ka bashabar jong ka kamera kelas da ka ba ailat bat pensluriki ban shimbenta hakum kini ki rinsan ki bayadai bat kani ka phang. Cheese pig bit ba it's no yer no yer tak ya. Kor di bor yong kani ka chup ko ka ni ti nong wei o ongi ki technology ka liang pesa ka. Tharai bon na pati yong i ki bom tip hai pangani financial literacy lani ke jing tip ha ke liang poisa ka nuksa gam open mk mi go phone yang I o pha poisa chi thau pher kini program le yarap koi khna yang I yo ki te ke jing start to chabar classroom o e ki ke to open sluri ki o e bori ki yo chimbata gi kama kini ke ransan go prepare we talk with the pan. Ya ka jingalang la panyad da ka nohikai jong ka Thomas Jones Sinat College ka kong CD tongper ha ka jingdon lang kinong song snong ka yalong ki samla puli bat kinohikai ka college. Kirio Shampang ki belawan ban arjing batai kilong udi po tam NRLM bat UE pertu branch manager MRD ki bala batai benia halor kumno ban penbet bat penyat hakarukum ka badai halor ka yo kakot ka bashimet ka jingnang ban pelang bat kenshow bat ban song thu kumno ban pendan kam ya ki jenan kam ya la dia. Iya kan ini program dan ini kijak financial literacy ki wajib pondok nega por segi cenong. Pondok nega por segi cenong kam taman ki cenong dem ki SAG. Dem ki SAG te kamon kini ki SAG mod ya krekkan. Te kata dau buan kepat lagi. Tangwa to bentak amar ong a bentak em ko. Penongkong tak usah tu ke iga kata ke financial literacy. Financial literacy tok man ke wi nega Hap MK mi ke jingtip lene kita ki components ki M po financial inclusion ginong ki main to ki savings ki transaction ki payment ki saving ki credit ki insurance kita to ki main components yang ka financial inclusion ile MK ni financial inclusion atau bon i citizen yang ka ri India he bro ko wi mo MK umani hagani ka jingtip cepang ni financial inclusion awang inclusion kamu ap kentup lang borok untuk do ginong sor yo ya ke jing nang jingtip cepang financial literacy at least ni ba apo po sarkar India giwa bun do to ki nong kendong giwa ginong kendong dak nete giwa do te I negaliang ke ministry tekar penmi ya ke ni KNRLM Mendepan mi ki KNRLM ke jingmot yang KNRLM ke I ke thong yang KNRLM ke ye pi upat di Google yang pi search mo yo ti pi ke I krek kan ni KNRLM penongkong hi mot kamu ong mot heni de emlang bagi ni ki student juga dang pure we talk economics we talk ke department ki economics to mot pi kan ki let's say you ong kam ki future yang ke youth lene kata ka ke economics kamono ye mod at least men em kita ki bro ki start ki tip uman kanuk sai ki bita ba kita to ki men aims lene ki men tet ka thong let's say you on wa pi kan ki youth lene ki wa the future yang ka imlang salam ye pi open sao thu wan ra ki serong ki thau ni ki society te hagani ka financial literacy amad ong mod em ki iya kalian kan SAG yang gi jo pen che persatu em ki santli ki nong remite
Kisan tali kinong rim kita to kanong kong financial planning, ke ar to ke smart saving, ke wise expenditure, kamju ke internal lending. Internal lending is say ye pum snya to ke iram piliang por sa por. Kete dau kata choi. Te heju for insurance and pension. Tawat kini insurance pension la kan ni di yo mot ke sarkar India ini de launch ki ka gani ka kini social security scheme. Social security scheme untuk ipo dari India yang ipo dan guna hak performance. Mencebarang ipun ke workshop ini ipun ke untuk kam kini ki Android. Ya pair bah, ang kita ipo mo ada compare kan ni ipo. Dengan ni de yo mo lembak kapun mo de yo awrak ni ibu kuat. Kita kiwa em kata kajimut dan dia tip pure putih. Wat pun tip le, ketuk ini jingsuk atau kan ni bon ki bro ladam tip ki le tang wakat ikon wan dang ki plus gor chabar gibi state. The pair le pos ke por kawan ong mo ini ki UPI mo UPI benefit payment transaction. Sedang ki bro le ki bro Google Pay, le ki bro gini ki Bhim ki puncak ha. Dapat internet banking le kamu omot bahwa mut kita mut dahap ki borok pok ka net banking tak kamu ke mobile banking the bon ke boleh kan tip ke status tangwa kebidan ni mut kamu om hewa to wa financial inclusion penongkong to hap sang tho ki konsep yang ka ini kita main konsep yang ka kamu dapat ada ni ki savings payment saving credit kita to ki main components yang ka financial inclusion. Heju por kamarasnya ni, toh ada api ya kita jika sur berba kita ki kena perlu mat senang yang maksudnya subhau pun yahab mat. Dan heju por man ko toyo mani pada detok dang man pergi kena skor hadin hebot kia man pergi future daw apply di kam di grade di kam di pucat sekarang ko. Kapan wo achieve ka ni target to imbang ki financial literacy programs ko jo pan ni how man ki district man ki block man ki chno we gini ka financial literacy program untuk ang nimnis dan ka slam ada the launch ka state government terus ko lima various agencies kam ka MSRLS yang tadi GBC agents kam na kenal mapot tamne kamu lebih ke financial inclusion ke main priority yang state yang central government. Jadi ke financial inclusion itu ke priority yang government kemudian Islam will include each and every household will linki with a bank. That each at least one person from each household should have a passbook with any bank. That's the main purpose of financial inclusion. Bila wakwa government wa voro kayung bentang ko bank ni bhaile kan ni tepi bun bha ki benefits ki walai mlai ki to cash payment kamu chu lai chwa kan ni lai ki dengan DBT direct benefit transfer lai ki direct ching account mi chwa kamu ma tamne hadu ki job card chwa ngan kamu pada join ni kong do 2007 join ang bank hedi por ka job card le e cash bagi ci VEC bagi EEC kita ki VEC to ki village employment council ni ki area employment council kini ki VEC EEC peman program ki apot dong you distribute ka poisa ci beneficiaries tapon bagi lapses ki am bagi por pon bagi lapses ki macam ki fraud sa ME saya tu government man feasible ko boleh kami kita encourage ko yang man ki job card beneficiary wide account kangwa benefit ko yung ki to plan ko account ki kita to sole purpose wa yung iha ka job card ha the purpose ito wa each and every household link to MG at least one saving account. Each and every household should have at least one saving account with any bank. The clinical financial inclusion, the main purpose of financial inclusion. The limbang of financial inclusion, the banks that the aggressive bagi open money financial literacy programs. We can even MSRLS through NRLM, NRLM through MSRLS.
Dia bermanci buat bagi program yang kita nak per kita nak buat itu secara lumuriam kita senin kita dalam kita nak buat juga dia bermanci financial literacy programs. Vậy ini financial literacy programs sudah orang strategi rural masses ni bahaya. Sinong kendon pun bahaya kibru kiwong pem account. Kibru kiwong tip wa tip ki yumut kita ke bank account lah. Kinong kendong tak ni knapi hadu kat ni hadu ni kinong kendong kiwong account untuk bank tok du ni bahag job card ya tok tip kita. Apart from that tip ki what are the benefits of bank? Ki services we bank tip ki tip kita tu job card. One ki sport bank one of the passbook kita tu job card ya. Siap pasal kiwi kami ni kami tanah pun ni schemes kami ni uniform grant ke bagi terus pak student kami kita le one ki sport bank kim tip kita siap pasal tip ki ki old age pension scheme du ji ga lepas block du lagi itulah to tu ni bah ta kiwi ki services we ke bank tip ni ta heta chau poi rak ma ke sedang tu sedang ni bahaya chau betai ni services yang bank aktif sabi ke basic what is the basic link ke ba seperti yang ki pa ke bank Ibru po JK Hills mem ha mu cim tong cim wa dunah ha kata ke farming activities po JK Hills. Oh satu wa ni cuma kam cik cari JK pun minuman itu pool related activities tama nadu kang ki entre pool bank pool mining bank dan sedang ki bru wo pai cepai wo sedang ki wo upan ram wo ram dan kami kan central government le yang ke scheme go launch ko to PM Kisan. PM Kisan limbang ke PM Kisan each and every farmer ye ki register for agricultural office and for labor office after registration dapat ki documents kam kilan ki tersebut tahu ni ro. Mana register kita yo i honorarium ko 2000 system in 3 installments. 2000 system in 3 installments. Kat ni wala kita PM Kisan ni pun bagi beneficiaries beliau kita. Ini nak bank ika mana i yuki wiram hi untuk sup wiram. Wiram sup what they want from a chip sign untuk Ismail lot dengan dan. Wibe saja. Wibe saja. Ni bah ki customers ki borrowers ki chimram untuk we man genuinely we apply the income. And you apply it's easy to get teman-teman teh. Dan lepas bank kami tahu biu cakap biu ni hab fikir bahaya kamu biu. Dan ni bahawa orang ni PM Kisan encourage bahaya yang kini PM Kisan beneficiaries so apply loan ni lepas bank. But in fact hadu ni nak kami kau wa to kami 100% saturation yang PM Kisan through KCC loans. Kau mud wa itu PM Kisan ke biu atau benefit yang betul betul jahat sistem. Orang tu kami ke yo loan ni lepas bank. Cuba apa JK Hills cejar tu bru joda yo itu ko poisa go bru jan through PM Kisan I ka bank to u loan ki to each and every beneficiary katala what the through central government order late 100% saturation of PM Kisan with KCC loans tapi ini steps ro hadu state government la I mean the central government la mana aggressive ha go bhale I ka pong around 60-70% dan agriculture fund rely on agricultural activity for India. The state government naman aggressive apa itu we yang farmers. That in one way in rural system let's say loan ki 50,000 ni one bank nagtun rural bagi su kaya interest portion ni bhale KCC loan ko interest ko minimum interest 7% that too once a year 31st March calculate interest untuk kami loan you calculate interest mana kan KCC loan interest calculate tu sistem